twandike ibitabo tubisome birenze ba misinamu birenze ba bize mushiki wawe kuko urabishoboye why not turagushimiye mwami kuko uzobishimiye ndaramutsa na Serugo amabodi yatandatu ndamuramukije aho Imana igo mu Serugo azafasha cyane iyi sara bimugeraho ndamuramukije ndamusa n'usazanye mukombozi nawe ndamuramukije Kaze neza kuri Ape TV show. Murakaze neza turabakiriye tubahaye karibu n'ikaze. Imana ibagirire neza turabasuhuje abari mu mirambizo y'isi n'abari mu mitambiko no mu mitambiko n'ahandi hehe soko mugani wawe gusoko Bangladesh n'abari Bangladesh sinosigaga abantu bo Bangladesh no mu rugezi harumya murengo wa Bangladesh harumya murengo wa Bangladesh wari umugore atuye kuko Bangladesh nzani mvamo I'm feeling ni naho hantu taragera kandi ahandi hose wabuze umugende soko bihagazeho yo bari hari oya naho tuzonshira mu kaga idekraraga hagaragara oya umugende gutekereza as my feelings it was my thinking about so gutekereza wow as my thinking I think she can come in Bangladesh yeah it's like my thinking mbona ko babivuga mu soko thinking nuko ko babivuga ikana thinking ari kiki ako kugwana nibito babivuga ni sick naho hara ni sink sink kandi amazi sink n'ugutebera tebera mu mazi none nje kuvuga yo guteka ukontekereza sinking ni think urayita si kandi ntagari si ngiraga inyenyeza bintu ya igomba kugerageza kugashiremo ka ako ka think I think azi babwire gazi yeah so kuna naso interview ransubiza inyuma no kuri turabakiriye abari iyo ngiyo n'abari iyo ngiyo mwese turabakiriye uraramutsa nde twinjira mu kiganiro ndaramutse umugore waje sindabona umugeni wa undi utuye muri Amerika sindashaka none umugore waje iyo menya aho uri mba nakwibwiriye ariko abamwegereye cyangwa abamuzi hari abantu baza banire kuko ari uwo bafite fishe yaje ari nko muri Sudan ariko atarahura naje ngo ayinde urimo ingofero kandi ari style ndamuramukije umugore waje uherereye watinje ubukwe twarabuteguye hari n'umuntu wawushiriye ku karatasi uko uzogenda none gani wowe usigaye aho uherereye hose tuzoza duhure dukura ubukwe mu nzira no kuri yasaherereye simpazi kumbe tunazi ibintu bijanye umugore uri ahantu tutazi turamuramukije uri mu kirere tutazi uha uteza ubukwe turamutse nde ndaramutsa mama ndaramutsa mama ndaramutsa na Serugo amabodi yatandatu ndamuramukije aho Imana igo mu Serugo azafasha cyane iyi sara bimugeraho ndamuramukije ndaramutsa n'usazanye mukombozi nawe ndamuramukije ya rugabo icyabe ndaramutsa mama kuriya ubundi jewe kunda abantu reka nkubwire ejo ndinabwiye Irene ngo urabona ngo iki nguko nturi umugabo ariko reka mbabwira nkunda abantu umuntu wa mbere nkunda kuri nose nkunda mama habe n'umugore wanje zo mukunda nyuma ya mama hano ko turi kuvuga ngo mama niho gabiza bifiringa neza bino byamukecuru gukiniki ahiwewe mama ngo mami ngwe kandi zo muze yaravyangari nyagambo yigeze kuvanaga mu Rwanda agere ruguru amatangira kwita muzengo papa muzengo sivyo nyine nguzo ni ibigi urumva nuvuga ngo ubundi nkunda mama n'umuntu wa mbere nza numva kabisa wanje ndani hagakurikiraho nabishwa banje buriya bishwa banje bo bantu nza numva noneho iyo numvisha ngo muyomba nza numva nkama numva ngo tumfashe guhera mu birenge ikarenga musatsi sinzi ukuntu nza numva merewe kubera bishwa umwishwa wa ariko umuntu ukunda cyane mama kandi kakubwire soko turuzi kuriya abagore n'abagabo urashaka gushaka n'umuntu mukundana
ushaka gushakana ushaka ufite umugabo ukaba ufite umugore ariko hari igihe bishoboka ko mwobwira ibintu bikaba seri kandi wa muntu mwahuye mugakundana mugahurira nk'i Kigali waravuye mu Ishenge undi yaravuye mu Rugezi mugahurira hano i Kigali gusa mwisiza amavuta mukama mukundana uko yagukunze akoko kwisiga amavuta reka nkubwira buriya uzotinye ikintu kiba ntacabaye umuntu gusa akavuga ngo nagukunze wese wankundiye ngo ntacyo ngo byariza mbwira ibintu bitatu wankundiye wabishakisha no kanjere wisi ninde yo kugira ibintu bitatu yankundiye kurumva none umuntu waje akagukunda gusa for nothing ngangoresha urimo bw'amahanga just for nothing no kuvuga ngo biranashoboka ko she can left you for nothing no kuvuga ngo rero karasenga ariko umuntu witwa nyoko yagukunze for something no ndahumba from zero to hero no kuvanga nyoko niwo muntu wagukunze bino tuza kuri za kamera twipyanguje bakatubona twaje mu kanisa turi nyoko warakuzi the A a Z kandi we ya mafuti yawazi ese we ntabakuzi isona warakuzi ariko icyo buriya nawo hari ukuntu bitandukanye na nawe ngenda bamuzi nawe ngenda bama ariko kuri yazeka kugreso kuri ya nyoko hava kagera niwe muvyeyi nese ari nyoko naso ninde ubwira urukundo rwinshi ayiwe mama nzange nanijoro akiyoga hasabaso nyoko ntabara ruguhago ariko ndabyumva cyane ariko kandi nanijoro twari kwa bamze twahageze nko masambiri turura ko baramutse n'uyu mugabo turavugana muzehe gakatubwira ngo niturare turanga ngo tumare kwanga muzeye ngo mugende mukecuru amahaguruka aradukurikira aguma akaza burukundo agira ngo none uko muragiye ngo iki niki ngo ndanyingwe urumva kandi kuri yahaguma kumvugisha hande uzugwe hari umungu umwe kandi uko bitekereje uko gucya mutekerejeho neza iyo nico cyangwa mutekereza nsa namubwira ngo ndaje kuzana igitenge none ubeho nukuri kose hari umugabo umwe ngo umunyamurenge ngo baramubajije wowe ndanamuzi ngo se ngo niko kunda ngo nikiye kintu kwisukunda aravuga ngo nkunda bwiyo mama mbwiye ngo nkongere data ariko mama usejewe n'abakubanje bagaza bambenda ruguru bakambwe bahanga ngo hari abashitsi twaturira ko hijya mu mbere gute bahanga ngo genda ngo ngugire ngo mukecuru ngo agire ngo atwongere ku mboga ngo uvuge bukeye agenda ngashika nkamwongorera ngo atwongere kutuboga hemuka akabukecuru umwana ngizahira ngo genzari safuriya gutya kamavuga cyane bashitsi ngo genzari safuriya muraburara ariko niwe muntu wanje muzehe agazankubita guke kaje kwisha muri douche akamubwira muzehe atije kuryama umwana agayatinye kuza kujya ninjira mu nzu narakubwiye ngo isazo kwica amasa ngo ngo ahango mbiswa manje kuryama ngo ngivye bijya none se umuntu wanje ari amastori bazavuga ngo umugabo umwe ngo yaravuze muzamwumva rukuri hari umugabo w'igisoke hari umugabo nigeze kumva izina ryiwe ngo niwe wa mbere watoye umutsima umuzungu itoro umuzungu ayo n'umugabo wacu soko ni data wacu yitwa nde wakoze icyo mukaba gikomeye ngo niwe munyamurenge wacu wateye itoro umuzungu undi mugabo w'igisoke ugira ubwoba niwe wavuye ahantu azamuka ku karenge gutya ajana ibimuri bibiri akazagenda bizunguza gutya vyombi ngo turi babiri ngo kubera ubwoba akaza ku buryo umujura aza abona kino kimuri akabona na kiri akagira ngo nabantu babiri ku buryo umujura ahita yumva kuko ari abantu babiri kandi ari umuntu umwe naho ngo nawe mwari mubana mu Rugezi oya reka kandi abanyarugezi si abanyabwoba njega mwangurishije ko muragera ku banyarugezi simbenye niho iwabo kuwabona nuko twicaye ku matara yarahwereye agira ubwoba twigeze kuja muri Kenya nagiye bwa mbere musangayo arambira ati sasa gano muri Kenya ubwo waje ukuntu hateye haba babandi nuzozibona gusa umuntu kandi gani ko bazatubwira nawe nuzozibona umuntu arakwitanze akakubwira gusa ukabona gusa aragwagaritse
tumenye ibyo ari byo ati rugikubita amumushiramo igipfunsi akiyadandabirana uwiruke tisawa yabimbwiye nka saa 9 turagendaga tushahandi dutaha saa 5 z'ijoro turaza ahitwa Dudurayi harantu habanka mosque uvuye Kasarani arangiza abantu bahabaza bari nk'abandi nimba bari banarengeje iki yari yambaye Air Force y'umweru imvura yanaguye arabarangiza tugomba tugenda none urumvaga uko bari ko baza nuko twako tuzamuka hari uburyo bwashokagaho turi bukatire ko tutari buhure arabitegereza kubera ubwoba yamambwira yamambwira ngo soko ngo hano tubanze twirukemo tiyarakene kumenya ngo yafose n'umweru tiyarakene kumenya ngo niki ngo tubanze kandi yavuze kera yirutse abanyarugeze nabakuyeho amaboko yasoko nabone babona abantu nka batanu saa 6 z'ijoro bikoreye ikintu nako nabandagiza tumenye icyari cyo kuba tutaretse ngo tubanze igipfunsi mu bantu reka nkubwire soko we narakubwiye ngo yakwegereye nyine muri Kairijanse mu kurita igipfunsi ari we umubanza ariko ukimubona mu ntambwe zibiri iruke twenda nabana ari bagakubwira ko niko kiba kimeze ugomba kwiruka kandi jewe nimba naridekara nk'abangira ubwoba kandi simbibesha pe kandi abisha ko amaze gukubitwa gatatu ariko narabivuze tiyabura tiyewe kino gibucara tunaniye maze gukubitwa kagera kuri gatatu none aho ngusiga umenye nawe ukoresha technique zawe dushikire rimwe je bankubise gatarahamye ahubwo reka mfite nanankubaza muri bwa mbere aho gukubita muri Kenya bakujijije je nageze muri Kenya nkigera baranga abajene twari kumwe bari aho ngaho barangatira kuba hano muri Kenya biragusaba ko uba ufite umuntu w'umufiance mukaba mukundana umunyakenya w'umunyamurenge ati kandi turakujana tumukugeze mu mugoroba wa nijoro ati hariho twabonye turamukugeza sawa soko ntuzi sheko turazamuka tusha mu kibuga cya sheko turi kumwe n'abandi bahungu batatu kurikira ube tayari none turangize tubane mu gitaramo duhagaze gadutegereje wa mukobwa nawe aradukiniraho bari bamaze kumuprepara iwe bari bambwiye ati ari umujene uje uvuye mu Rwanda ari kuri gahunda bari banteguye karakoresha amavuta y'amazi cyo nari kuri coiffe nziza ariko wumve ngo ubuturage bugira confidence uzi ko navuye ruguru kuri coiffe yiwembe kaza numva ko ningere mu village z'abandi umustar kubandi ngo ngere bakubanje amavuga ngo ja muri saro ngo bagere bamabwira ngo mukureho ngo hari umutwe wose amade banyambika ishati y'umweru n'ipantaro y'icyatsi ngo ngere mwikanize umvira bakazaza ngo sura mungu n'uwabandi ariko nyaga kuzuba ese cyo gari waratangiye ubutemo ubutemo Yehova wabaye mu Yehova ngira amateka menshi so wabaye mu Yehova nitwaga neza mbangutse Jean Claude noga urumva tubantureka namba muri Kenya baramuteguye cyane umujene waje none ga witegure ibintu birabiriko saa 2 zuzuye duhure mu kibuga sheko icyo gari nijoro nibwo nari nkihagera naje kutagira ubwenge umuntu azaguma gutarabuka akiri umushitsi wamare noneho tugiye tubona abantu baraje abasore bari shankiri yabimbaraga yashira umusego into aho yantu wantu ikibazo no telefone yashyigira ikibazo none ngo turangizega tubona abajene baraje bibigangu barebare umwana yahageze se umwana ga yarataraza nibwo ikibazo cabaye bari bafite inzara bagafata gutya inzara nkuko inzara z'intoki z'intoki bagafata gutya ese kurase kazi n'intoki zaje azaseka ngo muduce dore none se byabigaragara ngo bakangaje bagafata bakinjiza uko subona hano bakinjiza zino nzara zigahura ukamumva rurinje neza rwahura ngo kuberi nyine urumva bari kubavuga ngo turi nko mu kanama ko nabaretaga baba bazi kwenda abanyakenya n'abanyakenya babazi ko turi mu bikundi bari kubagukurura nkuko sanujega nutazaga ndakurura ngo ndaba umunyakenya wo kubita bakamukurura gutya bakagonganisha umutwe
none ngo barangiza baratubwira ati sasa rero wowe ati tugiye kubakoresha agacezo gatoya batubwira gutya urabona dushaka gutya urutoki hasi none bakatubwira ngo uzunguruke gutya uko ugenda uzunguruka gahoro bakakubwira ati zunguka ongeza speed ukongeramo speed ubwenge bwanje buke ntibwambwiraga ko nacuritse ubundi seze niba ako gahunda wawe kuko nariko nkora gutya nkazenguruka nkaguma ngakoresha speed nawe ubikoze wahita uzumva wunamye gutya ubwenge bugabo wabucuritse ayiwe ndavuga ati sho naco ndazunguruka amaze nkora kantu kasikiraso bahita bavuga ngo kimbia narirutse nareba mupapa y'umutuku nakubise kiribitire gutya ndarenguka nahurutse mu nzu n'isereri niho natani carte yanje ya Kongo ninjira mu nzu nkaza mpengeza cyane nkareba ko abantu bose bicaye mu nzu nama ninjira gutya nk'umuntu kuriyemo inkweto hano hanze kumbe naje isereri umwana gatarana hagera wa mukobwa birangira uzama birangira baramubwiye ngo umugabo yarakubise na nubu arababyoje ku mugabo wakubiswe ayiwe so ku mugabo utidefanda umugabo utidefanda yabonye ko umutama naho ibyo kugira ubwoba gabyo si wowe nakubise umi kandi mu nda nakubiswe kenshi isoko nakubiswe kenshi kandi barahondaguye bararuha barareka kandi yewe nje utashinga ifite ingingo zose ese undi babazabahora ibike ko tuza twumva ngo muri Kenya bakubita abantu babahora iki urumva muri Kenya nyine nabajura nabajura muzamuhura hahandi muri cage cy'ubuhenebere mugani bavuga butumwa muri kaga cy'ubuhenebere bakakwataka hari ahantu nacuragaga gidurayi nkambuka ku kiraronza Kasarani niho bagaza bamfatira ku rusengero rwo kwa bishop cameraman nawe ba mu kiganiro Dubai yabitwaye nabi nuko hapana hano mu iki secondary rukumanuka kuja ku kiraro kwantezi byaye so kuzari ngombwa kwa mu specifyinga mukozi w'Imana Bishop Ntezirya yagumye kwanga amacano kunda cano kunda cano Bishop ibintu byose azabzanga uragira amahame menshi hari abantu bagira amahame kuri yaga bazabagira ni nguko naje ngira ubwoba utabugira iwe ntagira ubwoba iwe yanga cano uyu ntagira ubwoba njonge kandi ugakunda cano kandi ngakunda na yanga na Mexique warabonye ko zarangiye kandi ngo Mexique ni yabanye Kayole bakayibura Kayole ngira amatsiko ntuza kuyisura nagazo nka saa 4 gutya kabona motarangezeho Kayole gantiba niho Gabriel yakubiti watanu ndo yaga niho yataye ni yatariye Mexique avuye Kayole gapapa ni muri Kayole ngo ni naho yaherewe igikombe nto mwumsha bivuga niho papa legend zakorera izo niho Gabriel yataye ndutira Kayole niho Furaha herereye Furaha hajya ninde niho uca kuri Medic ari muri nuvuga ngo Kayole niko muri centre n'ibintu byose bizabituruka ako kambabazi na debut gani hibe na Nyamwiza Kayole na Nyamwiza bakayole amasimba nyina Bishop Kayole mbese ni muri capitale ndetse ahubwo Kayole ese capitale ya Kenya ni Nairobi na Rugenza TV na Joshua Entertainment ahubwo ndetse Kayole tuyishakira irindi zina tuyi ahubwo iraba capital city y'abanyamurenge ya Nairobi iraba capital city ya Nairobi Nairobi iraba capital city ya Kenya hanyuma Nairobi nayo capital yayo ibe Kayole okay I like it kuko buvuga ngo Kigali niwe murwa mukuru w'u Rwanda ariko Nyamirambo naho niyo capitale ya Kigali I miss you kabisa ubundi na za Amerika nuko zimeze nka New York nk'abastari bose bibera nubango rero abastari bose b'abanyamurenge niba baba Kayole tuyise New York ko ariyo mpamvu Chris Brown yampamagaye bushize arakubwira ngo ari New York oya urumva Chris Brown yampamagaye yarambwira ngo akeneye kuja muri New York none abahamagara Diamond aramaza ati se ninde muntu ushobora kunshakira mbese apartment nziza no banyamurenge munyine umuntu w'abastari bazi ibintu bigezweho none Diamond aramubwira sasa rero Lewis ni ushobora gute kubigufasha
ico gihe bari kumwe na Zucu arabigwanya ko urumva Chris Brown yari yavuze ngo nimba uwo muntu abinkoreye hari akantu nyine Zucu atangira kubigwanya no mu kubigwanya ese akavuga ko utari inyangamugayo aravuga ati ubushize Zucu aza muri Kenya nabashaka apartment ngo hazamo ibintu ngo vy'ibiheri nka bene Zucu ganti yabikunda no baravuga ati reka duhamagare Mbosso kuko ari inshuti ya Lewis cyane ubushize babonye twahuriye nawe mu Mombasa ati reka tubaze Mbosso iwe ni udukonfirma Lewis kwiyo gahunda ari bikore kurumva Mbosso aravuga ati ni umuntu wanje ariko kuri ibyo bintu byo kumenya amacumbi n'ibiki ahubwo mwobaza nde Rayvan kurumva Rayvan baravuganye arabyemeza ndetse barabanza kunyura kuri Tiwa Savage arampamagara ndaguma mbabaze ibintu gusa muzaba muri kuga aho muzoza musiriza muzoza namani none so tubazaye makuru tubaza ngo se twarashama muncanga nizo nakubwiye none kambabaze mwe mwabaye Kenya naho mu Rwanda murahaba mumbwira abastari batatu bo muri Kenya namwe muzamureba mukavuga ataba abantu hari ico bamariye ubwoko muri community yacu muri Kenya kandi muramumbwira impamvu abastari batatu uwa mbere Nyamurenge abakikuyuga ntitubaze abakikuyuga uwa mbere kwinjira muri Kenya Rugenza TV kubera iki Rugenza TV aho yinjiriye muri imihanda afite umumaro yaje vuba ariko yakoze iki yavugana ishiko Munyamurenge cyo ni cambe nukuvuga ngo niwe muntu winjiye avugira Umunyamurenge atitaye kuvuga ngo iki ni iki bamwibacano barayizimya ubu nyine yafunguye indigeze mu 2010 abakunze ba PTV show bagende bakande subscribe kuri Rugenza TV turamujesi tuziranye ariko ndamusubuje nanje yitwa n'abantu bose bakeneye kwafira n'umukwafira ninza ko ndaza muri Kenya azokora ku mutwe ni Rugenza nimba hari abantu beza bakwisi ni Rugenza aza kuganiriza gutya bwo kwira ariko ganje nkunda abagabo ba peti agira peti ayiwe uzorebe gituza cyancu uvuga kuri utari akunda umutima kuri utari kandi nagica Joshua nawe ni nkaho wasaga nzabona yicaye neza ariko aratuje Joshua uramugabo mugufi bakora niba bari breast Joshua niwe cameraman oya abandi turi kubamamare tuvuze Rugenza kubw'imirimo yiwe turamusuje Rugenza kandi Imana imugirire neza uwa kabiri ako Rugenza nti waruvuze ibintu waruvuze kimwe nico noshingira mbese nico head y'ibindi byose niwe muntu usensibiliza abantu gutanga urumva ndari gahunda bazanye ngo niba ngo bafite budget ngo ya miliyari y'idolari bagenda bisobanura ngo mahoro izotanga niyo ngo aranga ibiki bagenda bacira ibihugu nyine nico kikeri numvishe muri missionary muri Kenya yagerageje gusensibiliza abantu apana umusanzu usanzwe hari gahunda bazanye yo kuba umuntu nyine mbese ugatanga uko ubushobozi bungana umuntu agatanga 15,000 cy'amanyakenya n'150 za 10 bingahe bitari muri umusanzu usanzwe yagerageje gusensibiliza mbese Rugenza mu bwoko ke none tuvuge niba mu banyamakuru wenda ntiturebe mu banyamakuru gusa tuvuge napfa kuba ari abastari Nyamurenge ariko nukuvuga ngo muri abo bantu batatu ukijanye n'ubwoko nta urusha Rugenza ico turacemeranye tumugize wande aho muri Kenya ni muri Kenya uwa kabiri undi wa kabiri none sinziga nimba Nyamujareti tumushira muri side y'Ibukavu Nyamujareti we yagiye Bukavu kandi we yavuye mu gice ca ari mu kindi we Imana ikomeze umuhamba amahoro n'ubuneza we love you so much we miss you I need you kandi ndamukunda cyane ndi mu bantu bakunda Nyamujareti twakira Bukavu ugiye Bukavu ukavugisha Nyamujareti oya ariko kandi muzakira abantu neza cyane aza kuganiriza akakubaza ngo ngo mukajya neza Nyamujareti wari kubaka duhamagara turi wese ko murajya ariko oya mumerewe neza akaza kabareba se yarushe muri bato ivi Bukavu na Goma adufatira VIP ukazugenda uryamye ukaza arayishura mu mazi
oya ese umuntu akagira n'urukundo rwiza je nari nturamukunda bisanzwe kuko no mu biganiro hari genza mu mentioning ndaguseka nkamuvugaho none Nyamujarete ninje Bukavu ni uzonyakira uwa kabiri umugize Nyamujarete nawe igikorwa kandi reka muramutse n'inzu yabo irimo ba Dr bose ahantu bariyumva cyane sureba kino kibazo mbabajije haraho kiri kuja ndahagera hari ahantu ndi kuganisha ndahagera twagiye uwa gatatu muri Kenya niho tukiri turacari muri Kenya ninde wundi muntu erega industry ya Kinyamurenge iri muri Kenya ni gutya ya social media iri muri Kenya cyane munibutsa abandi bantu aba YouTuber bose abahanzi abakinyi ba filime ariko hari umupasiteri wabango abapasiteri nabaza hari n'akadodo kiwe bakanziza hari nijo wagakazi yo uri uzubwiriza ubutumwa bwiza uriya nawe agirisha niwe wavuze ngo sinza amenya ngo ubugore bumwe ngo ukabubwira ngo dutange umusanzu kumukama aza sansibiza abantu umusanzu ngo bugakata azategura ibiterane byo gusengera ruguru aza akora ibitaramo byo gusengera urumva abakora ibintu byiza bo ariko twebwe ko turareba abantu bafite ubwoko muri kino ubwoko nona naho kubakinyi ba filime bo ntabo aho turahavuza aba YouTuber abandi bose baba kuri YouTube se rusange cyangwa muri Kenya tubanze tureke hano muri Kenya hari abamama bakoze igikorwa ejo bundi hari umubyeyi wari uri ngo mu ishuri mama Mulenge nibwo bakiza ariko kira gikorwa binjiriyemo guki barabavyeyi bakoze ikintu Imana bahumugisha kandi bamubagikurikirana bama bakijana gutya bakamenya umunsi ku wundi baramutabariza ifaranga ziratangwa bamugurira ariko none naje bazomutabariza bangurira matora nkiriye yeme bacu kandi hano gahari zihenze zitwa Rwanda fo wewe iriya ngo niyo muze yakeneye nimba ukeneye uzokiranuka gusa n'uriya n'umuryango aho hari impamvu nari mbabajije kino abanyamurenge uko muti mwari kwikiza ngo mwari kuvuga ngo cyane turi abanyamurenge none izi movement ziriho ari izingizi z'abafungwa bagapfira muri gereza kubera ngo amadivorce n'ibiki sindubibijemo cyane kuko sinza nkunda kuja kuri side runaka ntazi yindi nzamzirinda cyane kubera ko buri story abazungu bajya bavuga ngo buri story ngo bifite story behind ngo every movie has the irano bayita gute ngo sinzi ngo scene what ntago nibuka behind the scene so nukuvuga ngo buri movie yose igira behind the scene rero buri film urebye hari igihe uzubona batari byo biri kugaragara so rero ntago tubitindaho urabona izi movement ziri muri twe sindi buje mu bya politike kanibande mu by'umuco ziri muri movement ngaha batukana kuri social media ngaha bavugana nabi ngaha batakana kuri social media ngaho ibiki ibintu bikagera ku rwego bikuraho kagahu na wa mwambaro twari twambaye kandi bitewe natwe aba influencer mubona bino bintu ari byiza ese mubona biri kutuganisha hese kubihagarika byakagombye kugenda gute dufungane cyangwa hagira ubundi buryo abantu bakagombye kubikora nitumara twite dukomeza muri gahunda zindi zacu zo guseka subiramo neza nari mvuze ngo ariko nagusubira mu kibazo ariko naje nanumvishe nagusubira wari wacumvishe heraho kugira ngo ndahita musubiramo naje gusubiza okay noneho hari n'akantu kwanza mbanza gusa n'uvugaho muri Kenya ni nkaho abantu nyine gufungura amashano ni nkaho bababyituta ngo yabaye menshi ariko nje ubwanje ruhande nidushake twese tufungure umuntu azashiraho tuntu tw'umuryango wiwe ejo nejo buri cumba kigire cano umuryango niba ari abantu 8 muri saro habe cano ya saro na saro na cano y'icumba na cano y'igikoni as long as bibamerere neza nukuvuga ngo hari ibintu twebwe nk'abanyamurenge twiza tugeze ino abandi bo bamaze himo igihe kandi byiza nimba ushobora ibigani muri ya party ya hano yo kwihangira imirimo kandi nimba hari ikintu hano bakunda umuntu wihangira imirimo YouTube wayifunguye ukayikorera ikagera ku mwanya wo kuguhereza $1
nta kandi ndango nijuru rigera ni ukuvuga ngo iki rero abantu bageze bafungura amaca no gusa umuntu wese yumve ko nimba afunguye YouTube uyikorere kuko birabisaba kuyikorera hanyuma ikindi twaje kuri iyi mihanda nk'aba YouTubers ariko kandi tibyo twibagiza abo turibo wowe ntukurikirane hari nkurikirane oya tugire vuba kuko nareba tibika twibagize abo turibo twebwe ko abanyamurenge bafite indangagaciro zitandukanye n'abandi banyamahanga uko nukuri ubundi nimba kwitwa umunyamurenge bifite itandukaniro n'umunyetiyopiya kandi itandukaniro riba rihari si physical appearance ni mico ni culture ko nukuri I like it. I miss you mugani wawe. No naje nije mugende ndenda kabisa. Urumva? Nukuvuga ngo hari ibintu abandi banyamakuru bayandi mboko bashobora gukora. Bashobora kuvuga. Twebwe tutovuga, twebwe tutokora. Hari acting nk'abatere bashobora gukora. Twebwe nkatwe tutakora. Muyandi magambo hari indyo abandi bateka tudashobora guteka nimba duza turi amafilime amwe bamwe babatinga bambaye ubusa bari muri gucya na gucya mu mihanda umuntu akikwanga mu muhanda yambaye ubusa twebwe nzi ko bikora uyu mwana w'umusinzira twebwe baba badufite gucya ku rutonde bazamenya ngo mwana no kwa runaka n'uwa Lewis wa Nyabitanga wa Nyakinshasa bakakumanuka gucya kandi indangagaciro nsizi kwemera kubizo bintu ko bijamo ariko harandi umuntu hari nk'abana bamwe bari muri no migi b'abanyamahanga iwe ni wa muntu ushobora kuba bayeho wenyine muri famiye yabo nta muntu umubaza ibyari byo ntawe nimba YouTube rero duhatuzikoresha umenye ngo aya magambo ngiye kuvuga ese aya magambo nimba hari uwenda agiye kubakira ariko gaharunda senya ko ibuke neza ko nimba hari umuntu ugiye gutabariza imbugiye no kumutabariza bikogwe mu buryo bufite isuku nigeze numva mu minsi yashize hari acteur akina comedy bivuga gutyo yagiye ku kinyamakuru kimwe muri bino binyamakuru za hano bikomeye bamubaza ijambo ramase abanyamurenge baravuga ati abanyamurenge sinzi ibyo barakwaganira baravuga ati abanyamurenge tubakundira gushira hamwe kwabo n'urukundo bagirana ati ico ni ikintu abanyamurenge tubigira ngo aje gusubiza aravuga ngo heruka abanyamurenge kera ati kandi nimba hari ikintu tucambabaje sintikeza kimvamo nejo twari kumwe hari umunyamakuru twari turi kumwe muri bano bahano bakomeye nyine bagira inyamakuru tukivuga ico kintu nguvuga ngo rero dukore nimba tugiye gukora ibyo dukora byose titwibagize wa mwereko kuba turi abanyamurenge kandi kwitwa umunyamurenge sizina ngo Bienvenue sizina ngo Alexis sizina ngo Lewis hoya ahubwo ishitwa umunyamurenge ni imico yacu tubamo kandi ya mico yacu niyo ituma tugira bamwe badukunda andi mahanga ukumva umuntu w'umunyakenya akavuga ngo nje ngiye kuzaniyita umunyamurenge kubera uko atubona duteye kandi no kwicara kuri kamera wamutangira uharabike ushaka abanyamurenge ubwoko bwose wamushira mu box nimba umukobwa w'umunyabyinshi abaye gito abanyabyinshi bose wamujari wamubatuka ibyo ntibiri kuri gahunda ukuvuga ngo rero bino bintu nitubikora tubikore mu buryo bwiza nimba turi abanyamakuru duba abanyamakuru bari professionnel dukora ibintu biri kuri gahunda apana ya makuru yo muhana ngo wamuzo yashire kuri kamera abanyamuryango nibagira gutya babone YouTube twazitwitse ko turatuka abantu hari ibintu bigomba kubanza kunyura mu miryango ubundi ntuza Irene niwe wambajije ubundi ngo nitumubwire impamvu nk'imwe nziza yotuma tumubisa cyane gushaka umukobwa w'umunyamurenge cyangwa ati twebwe uko bamwe bosenya urugovo yego natwe birashoboka yarari guhakana cyangwa yazayemeza iwe yarari kuvuga ngo yarazanye itandukaniro y'abakobwa bandi n'abanyamurenge none haravuga ati se ni kiye cyo cyo gushaka umukobwa w'umunyamurenge cyangwa ati ubundi umukobwa w'umunyamurenge uzobona wakoze divorce n'umuhungu ibyo bintu bizaba byagoranye kuko no kuvuga ngo ikintu kiba gihari twebwe bigira ahantu bitangirira
muno mu nzu biragorana mugahamagara inshuti zanyu zikababwira ni gutya na gutya mukaba yenda inshuti timuzumve bikavaho mukaja ku banyamuryango yenda bahafa aho ngaho mukavuga kugeza igihe imiryango izicarira kugeza igihe banyokorome bazaza boko bamukobwa ariko noneho wacu gwa rutubajije ugasanga ushatse nk'umukobwa wo kuruhuha ntuzi nyirarume tuzi muri umuna wiwe tuzi musaza wiwe tuzi inde urumva nuvuga ngo rero ibintu zacu by'abanyamurenge kebwe dufite ibintu zubakitse ni nayo mpamvu n'abanyamakuru basha gukora inkuru baza bagendera kuri wa muco wacu bamenye ngo ibitwo bivuga ibintu twobivuga ibitwo birekera imiryango ibi ngibi nizo twovuga kuko guhita uterura ikibazo nimba ari ikibazo c'abasitana abanyabyinshi ugahita usimba urabona umukobwa w'abanyabyinshi n'umuhungu w'abasitana ninze nabase n'abandi media y'abanyamurenge cyangwa itangazamakuru y'abanyamurenge ibona nkaho bakerekeye YouTube ariko ni nkaho bataraba professional nta research bakora hariko akavideo nabonye kaba mama babiri ariko se bafuraha iyo twavuga ngo tuvugana singa ngo babasinga babayeto tubanje kumenya ngo ese kesi uwo muntu uhawitirira abasinga bose ninde hari kandi nabonye ko umugabo hawiyama ngo King Zamba ari kuri media avuga ngo biyame King Zamba kuri no mugabo apfuye ejo bundi muri Kongo ngo King Zamba yaravuze ngo ntago yishwe na bariya bahariya ngo yishwe ngo nimba ari umuryango nimba ari avuga ngo barababaye ngo bamwiyama ugasanga rero umuntu inkuru ivuye Norway yumvishe gusa ngo zage imodoka ya tamenya ngo ninde wari mu makosa akamasimba gusa ngo imodoka yagonze ngo kandi ngo mu modoka zagonganye ngo runaka ni wari umushoferi ngo kandi azatwara nabi ikindi soko kurumva tuzi ko hari ibihugu bimwe urukumva tuzi ko hari utanze urugero mpunzi tuzi ko hari ibihugu bimwe bashobora kugira yenda hakazamo nk'ibisambo bikarasa abantu mu gace kamwe runaka ariko ibinyamakuru bitaba byemerewe kuba zotangaza makuru kugira ngo bareke kwandagaza igihugu cabo kandi cyo kintu ni ciza ngiremo none ti hari niyo yo bari nokuri hari amakuru amwe nkatwe nk'abanyamurenge kuko bira binyamakuru ntago ari abanyamurenge gusaba bireba hari amakuru amwe tugomba gutangaza nandi twoyareka ku mpamvu yo guhishira twebwe abo turiwe so ntago mbwira ngo uraje nguje kuvuga ngo abanyamurenge ngo ntibazabahuza kandi amahanga tuza abaza abanyamurenge abari batuzi ku kintu cyo guhuza so nuvuga ngo rero ukamusimba kuvuga ngo abanyamurenge n'abantu ibintu zo guhuza byararangiye ukamusimba ngo umukobwa w'abanyabyinshi yatwaye